tubahe ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi ba filime zavuze ku buzima bwa Yezu cyangwa se abakinnyi bakinnye filime ya Yezu. Gusa uyu munsi turibanda ku mukinnyi umwe ariwe Brian Deacon. Nabibutsa gukora subscribe, share na comment kubera ko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Brian Deacon. Brian Deacon ni umukinnyi w'umwongereza yavutse ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1947. Yavukiye muri leta ya Oxford, ni naho yigiye ibyo gukina filime. Akaba ari nawe wakinnye yitwa Yezu Kristo muri iyo filime. Yakozwe mu w'1979 n'umuryango w'ivugabutumwa witwaga Jesus Film Project. Iyi filime ya Yezu yakinwe yerekana ubuzima bwe hano ku isi, ariko hagendewe ku isezerano rishya ryanditswe mu Ivanjiri ya Luka. Iyi filime yakinwe ikinirwa mu Misiri, ihindurwa mu ndimi zigera ku 200 ndetse ku birenzeho inarebwa inshuro miliyari nyinshi nk'uko Wikipedia bitangaza. Ni nayo filime yarebwe n'abantu benshi cyane kuri iyi si ya rurema. Mu buzima busanzwe bwe, Brian Deacon yashakanye n'abagore babiri aribo Laura Leska. Babanye kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1987, ni ukuvuga imyaka 10. Gusa babyaranye umukobwa bamwita Lala Peka Deacon. Gusa mu mwaka w'1998 nibwo Deacon yashakanye n'umugore wa kabiri ariwe Natalie Blanche. Ariko nanone nubwo ari imwe mu mafilime yakinnye ikaza gutuma yamamara, siyo filime yonyine yakinnye kubera ko hariho n'andi menshi yakinnye. Aha twavuga nk'urugero nk'iyitwa Fida Desperate ndetse n'andi menshi atandukanye. Munyemere duhagarikira ahangaha, dusubikira ahangaha n'abararikira gukurikirana ikiganiro cyanjye cya kabiri. Gusa uwo nkurikiye muri aka kanya reka nkwibarize, ese urumva wa kabiri tuzakuriza harinde? Ese ubundi usibye Brian Deacon hari undi mukinnyi wa kabiri wakinnye filime ya Yezu waba uzi? Ese niba waba umuzi yaba yitwa nde? Ndagushimiye naho utaha.